Pozdrav food loversi i dobrodošli na kalorizaciju. Danas samo za vas, Hanuma i ja pravimo dijetnu roladu koju nećete moći prestati jesti. Zapravo ona radi, a ja snimam. Većina nas voli puno jesti i vječito smo na dijetama. Zato je ova rolada idealna za nas izjelice. Inače, ovu roladu smo prvi put radili prije par godina, ali je i dalje kod nas vrlo popularna, pogotovo vikendom. U veću zdjelu razbiti 4 poveća jajca. Ne morate odmah miješati zato što ide malo veća čaša jogurta, može i kefir. Možete staviti onaj light koji ne deblja, zatim miksić, dodati pola žličice, u stvari jednu čajnu žlicu suhog vlasca u smjesu, zatim idu 2 velike žlice psilium ljuskica i to dobro morate izmiješati, ovako kao što moja draga radi, i ostaviti jedno 5 minuta onako da malo stegne, vidite ovako ovu teksturu da dobije malo gušću, da bi mogli napraviti kore. Zatim uliti na pleh, poželjno je staviti papir za pečenje, u stvari nije poželjno, obavezno je staviti papir, inače ne bi mogli odrolati, to sve lijepo premazati. Možete raditi i okruglo isto tako, ali lakše ovako zarolati kad stavite na pleh. U zagrijanu pečnicu roknuti na 10 minuta, 200 stupnja mora biti pečnica. Može malo i više, ali probajte na 200. Zatim ovako pečenu, vidite kako je lijepa zlatne boje, zarolati. Kompletno onako zarolati. I ostavite jedno 20 minuta na sobnoj temperaturi, može i više, 20 pa na više. Evo sad odrolati i da se to lakše odlijepi, odlijepiti sa papira za pečenje. Ako vam se ne odljepljuje, znači da niste nešto dobro napravili, niste pratili recept. Zatim dodati 2 velike žlice svježeg sira, možete onaj koji ne deblja, 0,5 mliječne masti. Po želji možete dodati paprike, neko drugo povrće, mi smo ovdje šibnuli šarene paprike da to izgleda lijepo šareno kad se prereže. Malo rokulice, lijepo to rasporediti po cijelom takozvanom tijestu i lagano zarolati. Pripazite da vam ove stvarčice ne poispadaju vani i staviti u frižider jedno 30 minuta. Evo, to bi izgledalo ovako nakon 30 minuta. Pogledajte, to je presjek, prekrasna je, šarene boje, zato smo stavili ove paprike i zelenu. Možete staviti po želji i nešto drugo, možete staviti, ne znam, tunjevinu, šta god vam padne na pamet. Ali ovako je nama najukusnija. Ako vam se sviđa ovaj recept, bacite koji like, pretplatite se na kanal i uživajte. Ćao, pusa, bok.